tu ni khon jong taw na ngai sang pen missionary John Nilsson Hyde hin khotu simhi achom lam ten anangai ju hiti Christian hin khumang pathina ringa kimang noma na jong tampi tong the ahi wanga ahin khwa taw na ngai sang lo Christian tampi aume taw na phata anei masanga thildang ima bol nom lo Christian hi hlom cha bo aume hitabong taw na gel kho hola a agial kho di chu John Hyde hi taw na ngai sang mi hi jin Fraser Hyde tin jong aki hen hi John Hyde yu Edmund chu missionary dinga anekipi ahin la pathinin akoma dingen anapuita na hile hichinung chun John Hyde chu missionary dingin ahung kipikitan chuti chun sangkhat jagit le som koleni kumchun India lamzonin kungin ahung kitolin Punjab gama na ahung tongin ahi Punjab ahung hlunti laijin missionary mi hatle minthang anahi poi thu jong fel ta jong seido theilo mi sei jong hewa wa theilo ahin missionary dang ho banga thatha hiu hu jong ahi poi mi thip le mi ngui ta ahin Punjab gam ahung hlunin agam ho bung le ana tong ho din mun chu aven ahi le lungdon asama ma jengin hal thana angai chata be we ti chu amudo ta na hi chuti chun agama na tong ho dingin khom pi khat agungin pathinin alainat pi ding mi ni api ben khom pi chu aman masanguvin somni le khat be hi tawna amangun pathin chu abunin abot thomai jon hi khom pi chu hin mang ta bin pathinin ami te avil na chu athu pi khe jingin khom pi a pang mi khat seidan wang jon hitabong khom pi na chon set ki phun do na le pathin ko ma ngai dam thum na taw na chu nidanga akimukha hi hele ati na hi John Hyde taw na indan sung chu koima mo lut phal hi poi ahin pama ku na ngai wang kham a di poi chutia taw na aman lai ta akoma te chun John Hyde lagaw mang thai hodinga ima seido theilo khoma ataw na le akipi na chu a heaven ni tam ta an ne lo ji a ta sa chaw ta a ji jong aga movin hi ama adinga ima ngai tu man lovin ta sa chaw ta le ki thing pum hi jong le o pathin lagaw mang ho nei pin a chuti lo le thiding ka hi tin pathin abon jin hi John Hyde pathin to aka thulu khat asimin hi chu ni khana lagaw mang ding khat be mat ding ti hi hi chinadinga chu jan khuwa atawna aman angai jin gamla ta a chi jong angai jin anne lo pidon lawa omni jong atamin genthi ha satna thu ding tam pi ane jin hi pakai jin akitep na lo thi pin khat sungin pakai kel ngoi honga hagaw zaliwal ahin puilu ta na hi akum kinin thagaw ni mandingin ahung kithan kita na hi pakai jin hitabong kithan na chu angai sang ma jingin nasajodi in ahin mang chakinin ami hang san kithan na chu asu bulit pi kita na hi hichikuma thagaw zagit wal amat chu lungoi nai lovin nikhana lagaw li mandingin ahung ke pekita nahi pakai chu atu thojingin ahile pakai jin hizat chu mandingin ahin sol kita nahi John Hyde taw nahin ata asa chungge thozo lo ding khoma hu mital akilomin hijun aloi ho khanhin doctor kivet sa dingin asol ta nahi aman jong doctor ga kivet sa ai nahi le kidang tain alung chang chu aveila ma anike chon mang tamai jin kidang asabe asein ipina kilo ham ipina bol gm tin adongin John Hyde wang adon buddi poi anui sanin nisi om dan hewon wang amanan na chu a heavy nisi a lagaw mang hodinga tawle mawa kili eliazinga akiman na chun ata asadam na hichan chu asu se thijin hi ta sa tho zolo kalwala kimanding a hipoi tizong umding a hi ahin la lagaw mang ding simsen lo nisia kristane lo in kholam waijing ho mujing pumin John Hyde akechol nga theipoi apakai jen amang tha hodinga ahin na api do bangin aman jong abol thei chanin midang ho adingin akipido no min hi iti chun John Hyde India gama kum somna kum ko pakai lung thaina na ato anongin damlo kim tain agam lama akile kinin
February som na sagi sang khat jakul som na ni kumin apakai ko na o su pha na bol apai ti chu zadingin achi ta na he taw na kiti hi Christian hin khwa dinga ha na thugu hi taw na kiti hi Christian worker pastor ho evangelist ho missionary ho dinga thil kho pen le ki phamo pen khat hi taw na in thil aki hial sa the je taw na mang tam ni chu Christian lo thing a hi ti hejing puma taw na hin khu mang nom lo missionary evangelist pastor ho chu John Hainin thimmo achan hle ding a hi chu pi de ta te John Hai di gel temin abang khat gel danin mingol la hi ta sa tho zo lo kalbala ki man cha angai poi ati the hi a hin John Hainin wang ata sa tho ding angai to poi thagau mang ho hu hinga om na ding a hi photle pathin leng gam machal na ding a hi pole ata sagen the ding le a tho lel ding imacha ho asa poi alung chang ki chon levin apang zo vin hi John Hai to ga akite ka atemin taw na hin kho itabanga naman gm nangma ading gel na ji a moi mut mut ji na hi taw na in azui lo le na thu sei gin chu mei lo keu ki kap achang lo mei pum tabang be hiding a hi thagau mang ho adinga na mit khi ahul khale na Christian hin kho jong ahul tai ti ke henin nangma na hin lo le na to jong hing loading a hi taw na pathin na to zui din kipido adingin pakai minin ikitim ve thusim ingayo ichan chun ki chai tai angai zo si pathinin phathe na bu taw hen